Kajing pensengau patba balakot penlong da Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB na kabenta ban sedang ya kakarkhana penmi daubilat Integrated Cement Plant kabala ban penmi ya ukling ke 3.3 MTPA, cement 2.8 MTPA, bat 16 MW Waste Heat Recovery System kalalong kabayad bet yad renti. Ya kani gajing pensengau patba la penlong hawa ya jer narpo East Jaintia Hills District hakakat pratrik Risau. Lajan baro kinong song snong bat kinong yalam snong kathay narpo ki ay kajing kersyan ya kani kakarkhana daubilat thamai latno ka KSU hito FKJGP HANM nalor kiwe kisang bhalang kilayang ban persya ya kate gajing thu. Lasakhi ba kiba kersyan kilayo banesim benta ha karensan ban keren patba katba kiba persya kila kenno ba kila sya khang lenti lepa bandrung sya kajaka penlong ya kajing pensengau patba. Mantan kamu bawa ini kata itu ulai di mana kata tak isang tu bersama ya orang ya orang yang masih kenal mulai dari dia harus sudah ada umat orang bersama itu apa isang tu man pun pasal ini ada di mana pun ni apa ni man bawa em ke hok dukut ni sama ini dalam ini dalam kiam nu bersama tekan ni hari apa Rai auri pa apa ketaruk men. Kajing persnya tu pat bat tak atas. UP yang inong. UP wa ari Dari. Dari jauh kelambil siap pak. Songarai. Pak Pratnar. Dari Pak Pratnar. Senoko kenu lain ada senoko. Pun nak senoko. Kata tu menungkung tu nuri. Prai. Dak mu ti kamu iso irat kayu. Atau orang karai kai. Moto mo. Karai kai mo. Tunggu lain de jajai. Lai jajai po hatai. Klami ke yu sang tu. Klami. Kata tam kam. Tang bai lejiau ari orang tu ka an sang tu kam. Kan tu kan nunu penari ka an kam kata kau hok. Oh ini kita tu orang. Pos dah suara kita. Mana kami nong tu ka an arman. Jadi kut bai ba. Percaya UPW boleh diuhek kelam saya pi dekat dari kelam ni no kelam UK mo dia anis Muslim ini dah pilih yang pi sang thôi baik thì mau bị đâm qua hệ ác thản là phải lẽ không cho được khut đi hai cái notification được khut tại ba cái nó cái man level sao man công chung tâm man kami nong temu beri orang mantik setai mantik lah sao thôi thì lah sao thôi pi volunteer pi le man volunteer pi mau kita pi kena umi dami ke orang mau ile man penau di senong bro hanu tim tuan di senong penau di asam ta ile wan penau di senong tim sam ta dan ya aka enta temu ka di sini jai sa de ya kar pada pi orang sing bah mauri kita tahu Datur bida auri iko machnang iura na pianga hanya ari iko machnang iura na pianga kilala mo isa Kami saya bon armut ulang. Ini nong kamu nuskot. Tolong kerja mah. Ipunis am baik. Ipunis ong. Jadi kelam sekolah. Ipunis ong. Pak ipunis melihat kidang pak isa. Ini tu menawari. Menawari ke kian ong kian maklo sakem. Kalau sakem kedong. Sana betul. Hai se. Menawari tu. Ini tahu untuk pak. Kehari mam kut wayo awri. Kehari mam kut wayo awri. Kehari kut ko yo pensiau. Ini problem ong pi. Ini bersama. Antar kau ni. You are welcome to person. Kamu apa mahu? Minum klam, minum gut ipi. Ibu muda ni dah. Ikat ajin dia boleh ditanya tu ante mah. Ada dua armut ni emperman ke office lah. Pembantu office yang dapat temu. Yung apa sini? Ini satu baik. Man armut man kamu lah armut. Man satu bi man hearing kan? Kita beli hearing. Kau yang pat senyo ya surya. Kita penauri udah tursa. Ngarang pediang ada ni impediang kita orang. penauri Seng FPGP, kita bayar lang ang kita. Kita kasi praktek, jangan untuk mai.
Rizau aku absau. Tena keleng jong kesu ai duduk menungkong amal lagi hearing ni penpau ni kena persya. Nama ni sutu bakal we jong kajai benriu kamtam sekali than ni hakwe kesini insah ke jingdom. Mereka ke banjia ke peteng ke jongi da dangya peteng kumni kini ke semen plan ki wan banseng kita kan karkana jong ki hakni ka than ke jongi. Te kuma PUE ba kisu hi na ke por ni persya ada ki semen plan ki bathamai ada ki limestone mining kita terter ni persya baik marti sutu ka kemarin. Te kumbala kan long ba kene ka jimu ban perlong kan ke public hearing na kata ka jimu persiang bai ba kalong unfair kalong ka bom khusu namar ngatrai ke bai ba PUE bar ki sakhi ka ek balansi hang ne ha kini ki bayan hang ne ladang situ ladang itu ra ka bor ngila ra ka bosuk ladang itu ra ka bor ngila ra ka bosuk hendring nyimpa ban kum tang situ ladang itu ngini yap perangi kum ni perok pasam ngini yap namar kita ki bai ka ngi ki perok pasam jongi ngantip munu ba phai ki hendring ngistu balang itu kalong ka jimu saw para mangi kata ka bui senti jong ki kharpoe mastu ki kharpoe ki pek na gendong kirki ya ka jingal para mangi hagi sa kedi masuk tu kedi ban island keng ini bandung sai ha kami kali state pollution control board lang baka office jong ka Eastern District lang baka notification ki permana ba ngikot pai ba ya borok ban ai kata kedi siong ki laki ki kadung bedon cinta kamtam kini ki snong ki bedon sekni ki than yo se kadung ki cinta ini ko hawking ban pau kata ki sinyo jongi ndre menta pat kedi kalong da khongpong te kum kena ke kalong ke bomla ban pedang gale te ni nak yang jong gaseng ni yai sikmat ke ni sikmat ni ha ban ujo sai to ya nama bale kam di sok an te kim yai sok kum kan kini ki bru kim sio tho nama ni tho thol dan ni ujo ke bor an kan sim no kan marba kam yai sok kata kalan ti ke bade fi te ni ban sok tho ni ban hang ne om bang ni le par ro nam om bang ni le bat kini ke song song jong sang wajar kini ban sok tho kini song song wajar kini ban sok tho ba kene ke hearing kam dei ka jong ki te ke dei jong kam mi ka top sinan bala penyait da kami real estate pollution control rengkat baik kecing la bat ka ke district administration kini bang sang tu te kini ki bakal lanti ngam tip su ka jingka lanti ka jingmut jongki te tang ketahi na kaliang jong kesu ngim song kiti ina jing so ni hak bujor kini ka jingla nama kene ka jingla kalong ka ba hari ka jing semut ka bedan sendet jong kene ka jingla jongki ha mentah ngathai bor office ki dekhar sang ki wan ki rung da bosuk ini pat balik kim sa bandrong hang ne king kata ka jing asap hang ne kata kalong ka jing bom khoi su ka hearing kambut ayo berpeluang ke hearing balong mentaksi kalong tang formal fi nama nisu tho ba ka sarkar ne ka state environment impact assessment kamla ban ai clearance ya kunu company claim hearing na kata ka daw ke ban pelong ne ke hearing ban le formality ban supenda hukum tang kata kam premier ka jimbun tak juki ni ya ban pelong ke hearing kini ki bro kesan ini kam kini ban seng ka kana siki tang ma terkum bepau fikir untuk kubur saya fisiki terkum bepau menta pe ba borok ni bersya ni semua balik hantar ban keren ban ai ke besar na sutu bakal lobe jam gajak bendu sak ni than kalong kali ke bedum kai ban jia hadi but tang ba kenau ba cisen ke sini ini ki pai ba mon snong ti mau ba seng balang sisa ke persya tip hadun kan nusnam ngam tip te kai ban jia sini than ngim tip su yang tai ki mau siba ni le pendak kamram ni le pendak ka thong na thai piski kata hantu himla bandung sipo nama langirung ngan pi kalong ke jinga yum sam kalong ke jinga kun prami par nampat mender uki ka jingbek ni tang ketahin ka yang ila tanapku tidak lewat dor baru ila tanapku ini kemudian ke jumut ke jumatan kata to kersan gopura ya kami kata semen private limited ni dawo ila kersan level LKI chani to en jumut to hawan company si kajiwan company impene kana details rekana lokora damu chini por jumut to ya kachnong kajumut to LK kajumut to ya is jentia was jentia yo bahkan juga kejumentoy ya kami karya sedikit komuniar yang ki kadang liang irisi kesan gopura ya kami karya senan private limited senar ya kan siang plan ini tahu wajar kan terkepat ya sarkar ko pai environmental clearance ka sebab pesmat kan ta kerakam ya kan semua ka ini terkejak bersibon sejarah. I came here to support and strongly support for the proposed project of Megatop Cement Private Limited. Thank you. Nga to umin lamare kam kasam tene ja lamare ni snonga kubiang dat man la kaum ba snong kubiang tengah ni por dawana paos kek ni ke te arle ti yaw suar de kumani ga dorbar elaka
Osket yok le kelam po elaka wa uyok uilat ulai pat ko ya ketika mekatok tidak kita hani por la ngayin hani por to sepura wa ukersan na ya ketika mekatok man ulai pat nanti yok jeng man ti ya denga hajing yo yang kamu wi kon kro wa chong sa ha kenika dong katsat yang ke elaka na po hiwro ko wi man kat nu jing sau kia ke jing to wa ka employment wa ki kon kro yang ibon kan di kisi dia ada pas ki ya ki degree ki per andre mana ki government job duna bahagi ha ke sistem hado arha jatli ki government job kamte nga penman yang wa sau kia jing to wa ki khana kro man ki jobless yo ka di kisi bon ki khana kro mana do krek ki man ki depress ki wa di drugs kamte penman ko yang wi no konfro wan hini yo kerjanya ke ni ka Megatop Cement Private Limited yo set up ya ka company hini kena wa ikon kro yang i yo ki kan kamte nga yeng hini neliang wi no konfro wa sau kia ya ka jinglong jingman yang ki youth yang i QM ha ke ni ka than yang ke elaka na po kerjana cispa ya ka ni ka environmental public hearing yang ka Megatop Cement tehni por ngakwa uklam yang pareng wa kena wa ini ki officials yang ka cement plan yang usang tugi haji itu wa ka environmental public hearing. I request the Megatop Cement Private Limited to ensure that the economic growth and ecology should be balanced so that to ensure long-term prosperity and sustainable future for the planet. To achieve the balance between economy and ecology, a company should use renewable resource, not a non-renewable resource. And number 2, to recycle the wastewater. And number 3, to use the natural resource carefully, to invest in clean technologies, and to protect the natural resource, and to do reclamation of forest land, and to implementation the regulation and the incentive, and to engage the stakeholders, and to prioritize eco-friendly practice, and to ensure supply chain transparency and the logistic transparency should be ensured by the Megatop Cement Private Limited, so that the people of Isante Hills should get a fair share in the cement plant here in YAJR Elaka Narpo. With these few words, I conclude my speech. I strongly support the public hearing of Megatop Cement Private Limited. Thank you. Kublai Shibon. Jai Hind. Langbang, kejingya uti yang kiwa hek yang i, nado pa deloy, sketri, yang ke elaka bat kamte terter, langbang kejingyo jengai yang pi, yang ni katang kedong yang i, o roy par go baru yo ki okre, yang kon kiriot yang i, yang ni katang sedang pi yo jengai bat wanrak pi, ya kini ki industri ki oper. Tengah hari por nam dekwa oklam penjrong do wi don hi, jan ladangan pi, emi kejing kerchan. Ya kenika Megatop nga kermanajan woong i penyo ye kedak kecil wakam ke jing kerchan lang terakti dak diso komen go kro wa keni ke jisiat ko penyo pi wa kerchan pi ya ka Megatop but unity ya wa ka Megatop uman go wa pendep hok ya ke jing kula pi ka kawi kon kro ya ka chnang nga to Cyrus lamare na po sana perdi na kersan pura ya ka Megatop uyo ko ya ka clearance na po ka forest and environment ya uyo ko percina wood ya ka jing amkam kenang wa ka jing do kam do jam ki kena ki kon kro ko yang i ku dobon ki wanang ustad dobon ki wada biang ki kerdan yang ki hendrai dang bon ki thau nya ki lu thok ki thok khan nya ki mala man gasni man ka po ni te daw kurpa ko ya ka forest and environment clearance ko ka ya ko yiu na wood hei po amkam do nga tu yang nga to virus de snyawi virus usan pada ju por nga mano we snong na tay na tongsang narpo nga wan ni dibenta sukhi ya ni gasni lene support ya kan ni ka Megatop ni benta usna ni snong wajar arang tong ku kelam muslim nga cispa ni cispa support ya kan ni ka Megatop ni benta yo ko sen ya ni karkana hak ni snong wajar terpat lagi boro halor sebab pusmat ya ka clearance certificate ni benta uyok ke penamkam ketam jing tungwe ka duni kita no kerja
kublai cijarmu. Yang kamu baca dong, wajar. Dan yang IMD yi to ini company to do sporika do ba dang bon ni ang kam sinong iki kan no na wong yo ki okre yang isinong i sporika sispa to yo trisno so bharat ti woro to sporika to dikten bon ten to ini kersan suahika kublai sibon amjuk dari por na wan kau hetsnong yang suklong o ke jutursan ni por ya kini kejusna ya kini kemekatok kini thau ha kecnong aja kamu agak kecenong dedek ke NC kamu juga pediang layu cenai ini company ngalek ira na tani sebelum awak senong wani yu kersane haji to ya kini cenai kini ke plan kamu juga hete por le kejuk wasur perpada ya kini ka MSPCB mau ina ya clearance wa cenai kini ke plan doni kinten ngai kersana kini por ya kini ke publik ring flexible tengah kau komersial bidang tengah atau love berat rumah lah kau buat senang yang senang kota guna kedau wan ini memang kenu kedau wan yang support dah yang jingkersan pura yang kena megatok Cement Private Limited wah uya osna jadi punya kami Indonesia tuangka dengan teman kaum kelam sibon dugu binga kepada ya ka Meghalaya State Control Population Control Board oh siapa kau ingat clearance certificate ya kami gatap semen kenapa you of dan kam smart bilik terkejap kolej tengah desos bosna man naga chinong terserah ujuk man kaum MDC yang kini katai ngapu tengah ye ini yo kejing kersan ko pura kejing temu yang kini ke megatop semen megatop yo china ya kini ke semen plan kini ke chinong aja kaya kenong rim ke ngaje yo kuat kena kerja kipi bah ngabor hawala yo tagiwon ki thau khamtam kini public hearing ngaju hi me ka voice nyong ki kinong chong chinong lele ki tu ki marjan marpa tadi jim de kenjok til yo ha chinong yong ka chinong wajer wa chinong yong chinong south sky siau bini woro de ka vidon ko sur mg haging to over chan ye kini ka plan ne te daw ngana tu ta sra wa yele sitong wan lengba ki luti yu blok yo ki jing kersan lang lele ka support lang ne benta kinong song sinong gi en magani ka thao da gi to ka environment cipon gi waklam ngaji wong ha lada ka thao ka sispa hektar uye ko wan ra ye ka jing bha ye woro gri India da ngau wi wa thmat prasa tenre snya thu iwa ka sarkari hawa elak ki won ki factory ne ki won ki kenja plan yo Cina tidak yang berkendon gobor. Siapa tu inde dah betul sibran kamu noyak mat yang kini kami gatok. Doyo itu lorok tidak yang ke preparation joki ne bentau pendidikan yang kejingan kam yang Cina bat yang kejingan kam yang ihi borok. Ne tidak ngalam kuah kelam Islam yang ini yang ihi kejingan kersan gopura bat kejingan kerpat ya ke sarkar kau tahu isu ya ke NOC ne bentau set up yang kini plan siapa kerpat lang ini elak yang kini megatop yo ko Cina yang kini plan katkam ijing angnut yang ka buat ijing angnut yang iupai bau em pagatahan aku